in it? Discover Smurfs fruit bags at McDonald's today. Some fun, some food, and one of your 5 a day at McDonald's. Nôl to plug me back to here. Much of the he all. I hear tin the she anwag ti more of a child law, master. Tate Hamayera. Ach, you'll sorrow fish gele fall here. Thomas Roland. Ach, can't hurt it in who's a hero. Armsa? Cha. Oh, you'll tad, Armsa. Kedden horror. Capum go on menu muck strober the haven't you and Johnny. You can't much in you. Strove. Cha, we're digging to the mission train all here. Thomas got fit le fiddle because Neil to fit the hair. Agus, you rud a bit of a chiana, not panic somali, and he'd with a nestor. My vine while am ne fillet. Agus magigan more the stech now. Oh, here na. That was low meat. Oh, na harms of a sauce at Hemus, na hammer there's a sauce at Ginchto, go in my mac horror and still hoch. Ah, you British, I may. Ni shrette horin, the siret. Exactly, get towards the rebels. The year I heard horin, shameless. We'll take a do chalum got tussa as the vow. Na hrotwa ravely. Ah, you get to a hera. Eric, get to a hera. Who's to me? Get to it. Tom, that took up with her in me. Yeah? Well, I'm not a green pressure. Our branch, yeah? You know, a couple of shaft, no free who have on. It's nish to Bert Cellarera. No, well, she's my job. No, what's your kin on morbid? Aaron Neil. I'm going to go in order. Well, so go check it. Zoom not going to ask what it is. No, Rorschach. Ah, but lad. She's going to go for Roy in the lane to shop. No, bloody serious in the rest. And you two ran away. Nee, no, me. See the good scohe. Go hacht on a negative. Come on, rock, Tom. It's a Catholic job. Look, take him go hustle and see a couple of punters, okay? Fuck does Joe Leshkit? Thinking that you. When they reach it, I get yeah? Well, it's porting, my No, the war, Bader. They're not backlash machine. You've made call of the concealed one. That's slow more, you get the hicket, that's good. Oh, yeah. Yeah. You've made Benny Kins. No fairy Kins, Bader. Kid the whore, Mally. Cold shit. Well, Mahosha Timple and so I'm sure me did. Must we joke shit's long as John Hurbe. Could I go start ditching the knack, no more make the queer. Well, the overcoats are red anos. Yeah, no make, don't make the neg and was an all. Well, tussen doch douche, can't it happen to? And I called them so raw. Yeah? Well, Hanna calling come couple of shachten hin, because the humor ash to her. She giri all a macher cooler at the gartlin a scavog agus lin a cree. But a Victor Runeg got her kin on fitness regime. You do like who she hates for the gnamage of hyena. Ní dóla me. Agus fiú máth ná cúise an melánar tain. Cóhí stitche catá a siúdan na nagin na siúd atá fed a chiúd. Hi. Well? Give a girl leap. Oh, come on. Hey, scale. No, not this journey. Cóhfuil Katrina? Shimmer le mohed. Chap ma gadurne. Lovely. Well, it's feel like siúd ar aig fin más dímais. Control no chubagal. Scroll balk shot. Agus inis dhéiring ar a bhelaigh súla hanealamí don bhar seanarí atá ar dhéirí sin Sarah agus Colin. Arcastá a bhar mohain a bhar dithe baid a bhar ngrianain nó éitrirbí a bhéitú daine foscú a chuirtú. Agus megann si rud ar bí áiste chu gléir a station seo ná ar station na ngádaí. No way, Katrina. No. Take him for an Hampshire a kaitú lana to raig. Katrina, fanaun go away to scoop, okay? Crackerby? Yeah. Who did the horn? Can the soil at the heart of the Colin of Sarah? Well, but you could dash the list here. Shins mean of. Yeah, na just a sminu a lemmer shaw, figure last here. Oh, it's just, yeah. Enter tea. A good dear, my home finish. Oh, stop. Ganya Vorga.
Jux and green excalonus. No, dahul. No, bitigur varlat fardale. To get a piece. Ní bhaid sto chuine go tíine. That's in Jewett. Well, is hat sa hera. Níl tris a rob paintúla náidíre. Bu cheartit se fannacht sa maile. Agus le hí sí sa vína sí na tíine. Sinna ná te beorit. Na chuní eilí múnteir. Agus an dochtúr an ianach le. Well, is hat go dhéach. Céhe sin in ianach lá. Ar an níl sam fer cít. Ma se bhfuil is hat sa gur seafoideach an nálíine tarab sin. Bheit tránach roc lá mar se. A cha hána. Well, is hat sa hera ach a síntoch go deo an méid cinálach I cahu emsire tá ag mrán a huiris. Nuair a bhí mis an níos sin, bhí me pósta agus clánam. Bhís goilhuit, go go dúhaile. Alwaar, wordt toch een scheel? Ní bhfuil feidir táháil caiitin tí scéil go fortí fósa. Maar zit je alleen eens maar. An sama feidir. Tá sam na réon an bhirtein gcónaíach, má háir na choide ní bhhaim se go brach maine. Ní haar laat hadden worden, tu sí sin a bhil. Tu sí slán, siúil síisteach dar gan stró behara. Bhíine mar gamáidir lábhar anúsaige. Cuir gos go meach jabbace. Jab an tus a sipa mar an plot, ní hálach se háibe. Na bí chrú dá cin bhil mar bheith. Ferní, na tá sa cecha jóran se le go fóileach. Ja, bé cínsa. A cáí, tu go muidir bhil bhil. Tu go muidir bhil nes. Well, wat je niet tjónis. Ja, mar an gháil. Tá mas smí túr gáinú a bhórga agus spéir na garim a go fáil. I mean, na mar sí go déis. Sigurd. Yeah, well, see the tiltte gom nawal. I mean, I need a break. Dat we testen shush, yeah. Oh, the ticket to offer the chance for lifetime holiday. Tom nullig ik tjeet. Comprende, en nullig, en Tom de Vleen nor de Veen en lucht eestig de uttermost suicidal. Dat she galerig brahart shiele. Dat is their favorite agony end. Come on, I read it in ticket. Agus tá mis sin áir a faoin time off. Il cead go $1 here ag an am seo den blian tá ag testal an seo. Look at you, animal leis. Ní the Sam, play rud is mean let. Do you can fógra her a radio then? Can't say it's fógra. Well, sin rud a Harlan na go cheannaí Tom Yehiget, cean the hen agus Jack le thug a hagadir. Anis níl Jack up the hall. Oh. So, for Tom a cuirt a cóú there, so dáfra an ticket dúsa. So, man a woman se up the hall, do you can fógra her a radio? Must have feel tú. Ah, yeah. Le níl tú ná sinna heamas. Ó, bracha. Bracha? Ó, ná bach sin. Cén fá? Ní ná seanóid. Cé lei se? Ón... Le fear na gcuide, Michael John Nancy, bín fearodí ca tisteach go. Ar sin é, ha? A cé Michael John Nancy? Ná bach ní fiúgal isteach. All right. Táim na gaireach. Brandon seo háirtin, fa? De bhí tamil beag ó hin. Fan álah seo lei sin evidence. Cid ich cheap háirtin, cé bhéis den bhí seo réid? Tá sé decar a bheith cinnte de sin. Ach tá seo go fór na dhéanta seo. Hasbach mála colla fan mú plúid, nu bhd cinn swit. An Floyd me. Ken Floyd? Oh, Floyd, Michael John Nancy. Idir an seo réar nach rá. How ní is ha? Cid ich cheap háirtin, cé bhéis den bhí seo réid? Asúla gom go bhfuil an bhirta cosláán. Háirtin. Well, hanna cem sa rud a bí contract eis, tan ticket an sin. I mean, na you can éogar to a radio. Níl tú chun sin I dhéanamh. Look at you. Beidíní cepa ghuilinn tre géirí
blind date agrú the Tom. Was good shot, they're just homophobic. Was he shin Katrina Gerard Reist? Hello? Agus in príomhscéal I ríist. Níor tháinig is spós ar an lánún a diméiríre inné. Na tá áde beile radio sin bhil. Holtú sin na feidir. Tá sé tríéis rágúil drama cinn teisteach fiánig imach tart sa gentar. San ní sé tú gachúil a radio sin. Ach, tá na Gordaí tar éis behan ina bhfuil still amsús na cnic agus ceis mó chuisce chud bhálaán. Os rud é gúil a forród de olta, is sulir go tinlíú rave parties an go minic. Han seo tóru. Níor tháinig is Tír a spós tairneile do chúna. fistrachan seo a ché tasnú. Well, God, so what is this? And Kate falls your road to hold. Máire tú, máire. Cordá tú na dé. Ára bhí me san náithnar a me le blianta fada. Hí sé síos. Nílim gur máid. Dág me séir mu dhéon sin hen. Bhar tarda cinn tam le ráleid. Bhí meannach le cólín tá said. Ná ní hé ráin cheá étran é cheá mar sin. Ga me rá gúil níos mú tiiscin tam ar an níos óg. Tá said chu gúnainn sé le chéile chu le fós an siad sin. Well, ionintach a méid ans tú máach faoi réinin ar a chans tú í chin an a club. Agus leanan an cuardúir ai. Ní se sulir ó bhfuil baint ag an lánún taidíire leis an stil seo. Is dóthaí go mbeidh tuile Gordaí an seo máireach agus go nóirt for an potín isteach san nán. Agus chá bhhair sin, tá mai cheapú go mbeidh coppla cosliméir an díomach ag an seans nach mainn stuff crua acu I gcór na nullag. Is mi siúr Catriona na Níladan. I measc na geoltarí bheits le chluistealaíocht ar glóir tíre rá agus tá bei Mike Denver agus Aisling Kavanagh a sinna tatagaí ag denúmed hí sé denacht agus chomáile sin níos starnaí ag fichinúmed gan dóíag Russell Crowe tatagaí sa scanan Heaven's Burning in seannacht ar TG4. Bhí an bhláin si gar a comandí steise chu ar a hain ar the Golden Girls.